Assalamualaikum. Bikin pindang tulang iga yuk ala wong Palembang. Lemaknya. Pakai bumbu siap saji ala dapur Ita Yudis. Praktis sekali. Caranya, didihkan air, masukkan bumbu, masukkan tulang iga yang sudah kita rebus ya. Masak dengan api kecil kira-kira 10 menit. Nah, sebelum kita angkat, tambahkan irisan nanas, daun bawang, tomat, tambahkan kemangi dan taburi dengan cabai rawit utuh. Pindang iga siap dinikmatin. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone, my summer.